turendwara so ntwenda kureba okutwahamya okutwatamamana ha boda tukareba okutwachendeza oburiro bukutaha omu ihanga nicyo kitube tutoretsere tukatandikana mutukura mukimanye kiri obuseeri kuriya endwara n'ey'amaani kandi abantu nibatahirana tariho boundary ngu eriho ngu ni boda abantu nibagenda nibaruga oku nibaza oku so tukaba tugiire kwasesinga kureba oku twakubaasa kuhamya obuheereza boda tubaase kuzibira endwara egyo turigireyo twaza isingiro nayo twareba kufayo twarugayo naza emereire naza na Katuna naza n'amarwaro gaitu ga regional referral Kabare na Mbarara nayo ngireyo twaza Kisoro izooba twaturi ha boda bonagana na Cyanika kureba enteekateeka eriyo kureba abantu nibatwaza kureba n'abashaho baitu kuba barabe n'ibyo kukozesa isolation centers zaitu tukuta abantu abitukususpectinga kuba barwaire obuheereza bwabo ebyokurya byabo mbwene endeberera rwire kutukureberera abantu baitu muko kukira munonga kureba enteekateeka itwataho kureba ngu twazibira endwara kutaha omuyanga. Okay, wabari mnonga Dr. kandi twine omuhandiki mukuru w'ekitongole ky'ebyamagara Dr. Atwine omu studio ari natshobora rutaya yoro ruberu y'omuchweka eki njya wahurira ngo kubagenze nibazombi chweka bitari bimwe na bimwe itwe nkaba kutura mu mbara twera kyemnonga isingiro so now Dr. atabari no batureba ati abinje nibebuza bwanyuma yo kurebesha rezo nko kuziri zigumira mnonga abako ataro kisika nk'iki Trump yabe nagamba Mexico na numuza gukora ki mbwene tukuteekateeka ngu nikiza kukorwa nangwa hisingiro tekwete kutwerakiza munonga habukuba trucks kuzikwija zayambuka amaizi zahikaho ba driver nibabagarrayo nibo ebintu nibabiflooding ababita omu motoka ezaitu bo bagarukayo abakukira bakora baho n'abakureta ebintu ebikwija muri Uganda ninge abakutwara ebintu Tanzania konka twine boda nka mutukura nka Emereire abo kuba abantu nibaruga Tanzania batahiramu aho abandi baruga Rwanda batahiramu aho abandi baruga Congo beja batahiramu aho abandi baruga Burundi beja batahiramu aho ayo ni confluence y'amahanga nagona abantu bakutahamu so twine kurenga twahamye obuheereza ekitukuza kukora ekyo kubanza kyabyona guidelines zibateireho ab'ekitongole ekya trade n'engyendo kureba ngu truck yeija mu ihanga yeija na drive omu kuyeija kuyatahamu posi tumukebera konka aine kuratereberagiro aze ahantu ahi bamugize ngo ahumure barananda kuza kuhumura nga kurara nka kuno bahintungamo ahandi bashite nigyantonde ahandi nukuriya wahingura amasaka I need to check the points konka bagenze batahe emyanya ahi baza bareke kuzomu mabara bazireke kuzomu mu mahoteli ku-interactinga n'abantu beije babyama ora abantu benda kubaha byo kuriya babareteraho nabo nibeje kuba bari specially dressed barengo baye protectinga so turengo abantu abato ba interactinga naki n'abantu bitu now kandi abon drivers nore ba professionals ara abantu nkitwa bo kwagumbuka ensharo tuti anyhow abo bagumere munonga mwene gyo sensitization nicyo nezera tukigamba ntwenda ngo mwongera amani mu kwegesa abantu bitu bamanyesho ngo nobundanye ni mukuru wanje obuseri okuchweka nsankazo weninga nkamureka kejo wanje nimba nindetera amakaganje obuzubu nawe ni muretero obuzubu nimba nindetera ihango obuzubu nawe nabo nimba retero obuzubu abantu kutwakwegesa abantu ekintu ekyo bakakyega bakakimanya no barabeine aho beno jya tumashinyoka nyineke kuriya na kuno
niza kora kintu kwara boineka kuriya gumayo kuriya ninga kwara no chara ku uje kuno gumeyo so covid era wewe bete byo kugira ngo no guma no crossing ababa babene batugambira isingira abantu bazo mu mbwato ba crossing akageranye kiro konkana babakwata security hateteire mu amani so mbweni ibintu enda kubagambira imwe abaturikize hariho umuntu wena oriko batempted ngo aze crossing amanyazo magenyi manyaze nkahi tikirungi nkenda riri abantu mukimanye ngo buriro bucyo eyi turukoma kuguma tu crossing aboda ntugira tuti niyo turukoma kuza kutunga burwire. Okay, webale mnonga doctor. Nanyenda briefly maybe no basagamba lockdown abantu nubateka abantu binyi twina masiko. Next time president yaza ku addressing ihanga nabasa kworobyamo ubundi turebe na habaho free movement no we kubetari 100% konko bunda ayangusemo mbwenu tinkumanya icyo nicubasika buzuma abo kuba ubide tumaze weeks 5 zona turi ya lockdown kandi hati nubo bwire bukuhangusemo koko wagira konka hari ibintu bitwine kureba ngo twakora natwa nabagira ngo ababutare mukore nabo mwaguma mu bateina muri nkakavuyo wana n'umurwara ko baragira ngo aba transport mugende haba public transport kumaraga arike mukamisuzi ngejo chance mukatamwa abantu mu motoka mukakora muje kurwara so when really nabataho okwangusia mukachikache ntwenda abantu babe discipline abakutora tachikozire endware kiriho ekitami numuje murebe cye kwekora mbatahibe yitu ko turabe tutahamize tukajya natwiguraho kake konka turebe ngo twakora ki observing amateka agakutwateireho social distancing gloves kujwara gloves ukora buriyo mbanko ujware gloves utakwate sentence ombotare muza kumugana mukashaba numuza kwatondwara kumarabe muri yo transport business nga uriyo mu minibus no twara abantu one kurengwa abantu babana bo mungaro one kurengwa abantu babajwara mask one kurengwa hajya ngo sanitize kandi kubashita ba so ebintu ebyemwe ntwija kurgayo ntwara guidelines zindi ntubagambira neki nuko tarakikore twasheza gukora nebi tuyigure twasheza gukora neki tuyigure konka tukuza kwigura umurundo gumwe ngo abantu rero buri omwe etwagaba mwe bazo mabara bamwe bazo mpate no ebyo tukabere kubaho ebyamabara tukabere kubaho ebyo bugenyi tukabere kubaho ebyamashomero tukabere kubaho konka ebibinde birisensho ebyamaduka kwigura supermarket kwigura ezo nziba konka nabo zaza kwigura twine kugira guidelines twataho esto nakora strictly bitare bibyo kujyamanya kandi manya bya abo ko twije kwikiriza ndwaro mu ihango endware egegumire kuragura numureba nese zine system zezine byomezi ne sente numureba nabazika 10 mbwendi tukwenda kuza yitu really kwabari mnonga Dr. Diana Atwine kandi ko kwiyagamba ninjya mwache hurura mutagatega ngo kushesha abagengo bikimwe cyahinduka bitego gukora mu steps kandi nko ku kirabe tingumanyo ba Dr. Minister of Health neza kurugaye garike issuing a new guidelines tuza kubaha uko abantu baratwazo mu taxi a supermarket byone twine kubikora systematically tubagambire ekimutwaze ora yanjye kukikora takwikirizwa kukora. Okay, echo nchimanyisa ngo doctor naija kuba nayongera garuka aha emirundi mingi abo kuba buri step nubaza kuba nabissuinga guidelines ninga shengenderwaho iturabe tusheme kuratira kubasa kongera kurwana soburuyirobu obwa corona virus omwihanga. Dr. Kagamboka kamuheru aha abantu bari no batureba abaturikize covid iriyaha noboyerabe etwetoroire nyuma abaze murire ngo tushangiro umuntu omwarwire masindi tutukumanya ko yarwire ntujyo tuza gukora survey yo ntwenda kupikinga abantu
abamahoro abashaho abashomesa abari mu highway truck size kwemerera ba boda tubapikinge tubatestinge tubase kubona ekishani koko kuturatwine endwara omunda konka still nobu turatine endwara omunda asachi nyingi nikitwara omuntu okukurwara abuziensi yona so buri omwe ntwenda atwegendesereze kutorakikora ekyo ntujja kuyamba ihanga ryaitu okuguma intact n'okukurakurana ahabwokuba egyendwara nayo eine effect economics z'ihanga. Ekindi abantu abatwetoroire bakiine endwara y'amaani abantu baguma nibaija omu ihanga ntuza kutaho buri okureba ngu ntubakebera konka still tubaha ngu hariho abakora b'omupanya ntubashaba ngu abakubikora muberekere aho ahabwokuba hati kuba arakukwata nibaza kukuta aba security baza kukucyaginga nimwebare munonga. Okay, webare mnonga Dr. Diana Atwine, permanent secretary ahabwa Ministry of Health twatunga mugisha kutaya isomo abaziyogu kandi ko kuyagamba ni mu mukimanye ngu tokore kwenda kuyambia ngo rino yamba magaragawo so nabo icyo bitakagiro kugira ngo baza kutwara umucome manyeki no basutiza kweshereka coronavirus wabo takuratire ngenderwaho twikirize tubagarukizaho tuyo ntuzo mu makuru agacenshwire ahabo kireki murare kurungi tuza kurebana ni munyencha kare kama barinde. Thank you so much. Play now, and for just 1,000 shillings, take home this week's 28 million shillings super jackpot on MTN. Simply dial *165*33#. For Airtel, dial *185*33#. Enter your 3 lucky numbers followed by TVW. Enter your amount from 1,000 to 50,000 shillings and get that super feeling today. Super free. Abokwe muriyo konga shiwe wakwata sente lizoba orwizirwa motoka entebe yo mutaxi mouse na keyboard ya computer amuro wazo muri futi wakwata mu ngaro za mwana wawe nari wakwata simu ya hatu no yetenga skin guard hand wash sabune hamwe na sanitizer rinda ukachi rebo mu ngaro zawe wazireba no basa kuba wakwata bintu nari myanya kubika kakoko ka coronavirus ko maresha hanyinji